Farem la sortida de la Ecotopia Bike Tour 2012 des de Kan Masdeu a Kan Pasqual. És la primera etapa organitzada i impulsada també amb el títol de Marxa contra Eurovegas i en defensa de Collserola. So today we're going to start the Ecotopia Bike Tour. We're going from Barcelona all the way to Venice, and the theme of the bike tour is degrowth. So all along the way we're going to be visiting people who are trying to work practically towards how can we actually degrow and how do we make that happen. So today there's going to be a critical mass to start us off. So all of these people are getting ready and we're leaving from this amazing place, Can Masdeu, on the outskirts of Barcelona, and I think it's going to be really fun. Se ve recto, ¿no? Se ve muy recto y además no se van a... Acaba de sortir i ja estem pel lateral de la ronda, una mica interrompent el trànsit, i aquí veiem activistes de tots els països acostant-se cap a Venècia. Preguntarem, perdone, para Venecia, ¿es por ahí? ¿Cuál de ellos es el verdadero? No ho sabem. Aquí està la marxa cap a Venècia. S'ha improvisat una gingebrada a càrrec d'uns veïns que solidàriament han preparat tot el miedo y asco en Eurovegas. Hi ha mostres de solidaritat en la marxa. Veiem aquí. Hola! ¡Esto es una marcha contra la urbanización de Collserola! ¡Contra las grúas! ¡Hola! Que estamos haciendo una marcha contra las edificaciones de Collserola. No contra ustedes, contra el negocio inmobiliario, contra Eurovegas también. ¿Aquí qué? ¿Muy alto o qué? Una casa particular. Una casa, no está mal, ¿no? ¿Cuántos lavabos? ¿Cuántos baños? Dos. ¿Solo dos? Solo dos. Wow. If we leave the people construct green, all this green will disappear. So we are fighting for many years to preserve this natural environment. And we continue, because we have arrived to the point that this has been declared natural park. But even with that declaration, the town hall of the municipality of Barcelona wants to construct or to transform many things in all this park. Which this problem is not a problem only of Barcelona. It's a problem of all natural spaces around the big cities.